Surihini rapo aningkan kapanong badong arat kijunalang oversight long lelang. Delhi ki mielong KARBI lapen di masa bhawan along e kesong. Independence Day ani ke pon piat hisire kiso del arat aning hondu. Kardom ADAP ABIRTA ke thada bang Delhi sami villain rong pharpi nonar juik tha birta angton pen. Badong tirana rong phan kapanong kijunalang oversight PHESI campaign claim pachun chitik puriwartan angthek rathok thek the polam badong arat ningkang samse. Hamren rong supi pen kilometer crate truck sose amreng MEC constituency arlo badong hawar don pharoi sirap flick cap sose ara phan kapanong mesen kijunalang oversight ki PG phan kedamtang surihni rapho aningkan pen hamren PHE division pen sai kedeng boring ki edam non surihni rakre sir cap anta langki junlong leder ajok hawar rat thurpak si adiman langdam pen rat aning ke siksak la pen aning ki pung alam the longpon si tum piniani isi kachi song mate lang nang pinangji po sarkar phan la pen sota si Council kacaria tuma fan ang tum kachuningri ang thek pini tuma fan peklang lo lasi non adima masame kaun la PHC department pen kijun alang mesen pinangji po awareness camp sitame ahut pen ahut hamren long ki pipon theklong sitame pilo pusame radak hawara tum ke dong khok alang si pijunang bom lapen ladak abang ke boring la tum elo PHC department pen pusame Piniani department pen kache langle pen a job rong arat tum non ada kapang thai na so puthak nang pipa prang prap nang ji pu puthak se piniani ongdung asar pimar la pen rong arat asar mar la pen ri so yang tum awang si nang chingrom lo inut pen inut along lam theke long ke PHE asai kama tum phan nitum chini ne la pen chini sita aliave athema hajat alam sita me nang litum EM aphan le chingki dam non pusi nang toyrong titi pu alam jong Lasi KARBI ANGLONG Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Ronghang Anparta Amreng Constituency MEC Rina Tirang Pi Atumaphan Nantong Sekot Pen PHE Asai Kam Sai Phu La Pen Contractor Ke Claim Abang Phu Atumaphan Labang So PHE Pen Nang Ke E Boring Alang Nang Kasemar Daprang Jia Phan Chuning Ni CEM Atumaphan si ni tumke chini chok kasi akapre ni te chini ne asilan silang tumhan non prabjin ban lang pali nang poponar phani honi mane towar ta ho lang ta kisu bayok loi mane pulan nang rai mane pulo ni tum boka chepi ni tuma apan BJP party na pilote buna pilote towar talong po me talong po lang talong po kute pinya ni tum lang long le lang la pen me paka tum long le me dai tum ke ana tha besi pinak tar me talong le lang tai tum junong lang non puata arbiyang te tum ke dong khola se yun arbiyang te long chor long ke inhan seng thep har long se sang tia se si kada sak thai ni tum ke asila paka tum junong lang pinya ni tum kachung na ko la hello athema ni tum ke भुना झाचत MP भाते भूत झाते तुम के काम तुम थाता खराब लोग ले CM भाता तुम रुकेले भी सी भाता भूत पिजा तुम लता खराब लोग ले लांग बिनिया नि सालांग तुम खराब लोग ले लसी तुम के डिपार्टमेंट PhD इंजीनियर तो हो SDO तो हो कपे के थे के दिया फाइन तुम चिनी ने तुम के चुनी दिलानो ते CM से चिनी EM से चिनी कुछ पुको खातु मा चिनी राम था पुसी पूरा संसे पु तसे तुम के लाई तुम फाइन तुम चिनी ने तसे तुम चिनी ना के ने तुम भुकी जग वे ACM तुलिराम नो हा फान तुम चिनी लापन के रिनात्रा पे तुम फाना चिनी आलांग तुम से नारा बे पुते ने तुम के आलांग पे चिनी थाय बे लसी ना तुम प्राजी पेन ला लुकेले बेसी लापन के नम वर्तमान के दो CM तुलिराम नो हा आलांग ना लियो सी लहाय ना तुम नारा थे पुते नय फ्राके बांजी भूत के तुम ने के ना तुम भुना चाहते तुम भुना पिथे थे ना तुम पार्टी के चाहते तुम भुना पिपे लगे हक रे तुम पुदाई पिना नि आता कदो के वेची संग रा संदai तुम ला संसे तुम के नि सिपत दी Niri tumta kaching thur asaya mudoan nang ke chak abang phu CEM MEC atumaphan chini chot apot nang li tum alam chak ateng niri tum rata kisung alam the puthak nang ke lang dun je phan chuning ri lo pusi badong along ke do hawararat alam thelong
bangke dokar lo je badong rong balani langsung kita nak pula pakai di bawah blok si kinderara kasam deh pusi kacuning di lah jo rong lang lang ko ilitum lang sung lo si so lang phan bangke pinan kem lo council sora chini lo labang so lang bangke total 90 lakhs tangka pen cross bangke 14 lakhs 3000 of salang ela pen so tangka ke kunal ma ke dam pakai tun ta chine si department of public and tenders kurinang po pen tender hang ve gang po pen jong si hang he pute non kre yani tum December January ke tum ko astar ka pe tum deng thui si team KARBI ANGLONG tum prap jing pen bang so lang bang nang pi ve gang po News Desk report KARBI ANGLONG live. Dwarka 13 New Delhi along. Pai ni pai krisir cap adapor pai krisira minithom cap malom KARBI pen Dimasa Bhavan Kikim Kerang Japan Union Home Minister Government of India Amit Shah Arideng pen long eke somasai kedeng pon. Labang so New Delhi rong so long KARBI pen Dimasa Bhavan long eke sompon along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Union Minister of State Donor Dr. Jitendra Singh Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma HAD Minister Sumrong Hang and CHAC CEM Debolal Gorlosa Ketom Autonomous District Parliamentary Constituency MP Horen Singh Biatum Chitongdun C Union Home Minister Amit Shah Arideng pen long a sompon BSD UPDS atau lambung itu orang suki kawan nanti mana so lambung ini tuh warga Delhi kalau sektor kawan ini lah so di bawah kan lima what concepts are there Amit Shah ini someone ko langsung sama saya Union Minister of State Kiran Rijiju Chief Minister Assam Himanta Biswa Sarma ini tuh HAD Minister Sumrong Hang lapen ini tuh CM Sumrong Hang Dinasa CM Debolal Gorlosa lapen kecimona MP Horen Singh be alang mentala tak cito mundi lasi kita pasal nang li view pakla ika non mailong nang cito muntang lake eli tumalong Bida Singh leng lapen Mongol Singh tip lapen Lun Singh Teron Rudip Difusat lapen Amar Singh Kiso ये जो परिवर्तन आया है ये परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के मन में उत्तर पूर्व के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए जो प्यार है जो सम्मान है और जो अनुकंपा इसका एक परिणाम है ये नॉर्थ ईस्ट जो पिछड़ गया था कांग्रेस के इतने सालों के शासन में विकास के रास्ते से भटक गया था वो उसकी गाड़ी को फिर से विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहां तक एक क्षेत्र की चिकित्सा विज्ञान की जो पद्धतियां हैं वो अति प्राचीन पद्धतियां और स्थानीय वनस्पतियों के भी इसके अंदर भी विपुल संभावनाएं पड़ी। ये संभावनाओं को पूरा उसका दोहन करने के लिए उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी सरकार ने आगे बढ़ना चाहिए। आज जितेंद्र सिंह यहाँ बैठे हैं, मैं मंच पर ही उनको कहता हूँ कि दिमासा और कार्बी क्षेत्र के अंदर KARBI ANGLONग और डिमा हाउस के अंदर जो मेडिटेशन गुण वाली औषधियाँ इस पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर वहां खोलकर इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मित्रों, आज ये भवन
Prime Minister Modi pen ni hang ni rep aphan RDP ponsi BJP sarkar ningkan phobet ang hoi kang ni ponlong chot ahotame kutilak thomra surikre ke thomra pharoke thomra troxy kebra pho kaching thura pharman lo at lo pusi Union Minister Amit Shah pen lamthe jaipon दोनों के बीच में 5 साल में 258%, 258% ज्यादा धन नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। मैं फिर से आंकड़ा भी आपको कहना चाहता हूं। 13 फाइनेंस कमीशन में कांग्रेस की सरकार ने समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपया दिया था। आप लोग जरा फिर से बोलिए, याद रखने जैसा आंकड़ा है। 87,000 करोड़ कितना दिया था? जोर से बोलिए जरा। और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 87,000 से बढ़ाकर 3,13,375 करोड़। Halapu KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin pen KARBI ANGLONG lapen di Mahasau Arata Kisung Puthak lapen KARBI ANGLONG lapen di Mahasau Arata Kar Ia Puthak Union Minister Amit Shah Athengno lamthi jaipon lapen KARBI ANGLONG Article 244A aputhak jaidongsi Amit Shah arideng kanchas di kompen KSE atum Pimpur alo pidun Assam government, it is our request to Honorable Home Minister Amit Shah Ji to expedite the release of the grant so that the Bhavan may be constructed in 9 years. 8 years has passed since the signing of the MOS Memorandum of Settlement, yet to project. Pangso KARBI Bhavan kang pupon along KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Pradeep Rongpi EM Rup Singh Tiron EM Mongol Singh Timong Pendanglong ki ong dungatum chetong dun Dwarka Delhi Rong Supialong Bhavan kang pupon long apot churopon Asi bangsu berhak, adom saat itu kabin long life, asi kabin long life mana ni? Inilah warga sektor kabin di Delhi long kabin rawan lah di masa kawan itu ni bukan di sini. Jadi kabin long adom lah penjurupan jelas. Ada mah di Delhi long tidak warga long. Long le la pen ahem ni ke dia kan GR ni lo la pen so long le ke somji la kan ke aron ate da lo minister Amit Shah la presiden kan si so long le la sombo asi dilipu ba kan hello je ya ku ka di won along le la pen ahem ni ka si dia sa song dia sa song apa yang orang yang orang hidup ada tu cepat itu dan soalnya kasi nilining samo negara ko teman nilita secretary MOS secretary abang bang ko lo kasi ini nilining arong kan itu kan yang nomor kan song si kicun keklo lah tak si nanti nasi gewang jadi anta me itu kan yang nomor langsung political problem tu kan langsung political problem karman kami ini kecesung ikan ada kita me kan yang sulang suara lapen Delhi Rong Supitami kedam kiran ke joy kipen dolong popusi CEM pachini po Dipupen camera person Rosan Hanse Pendigon Toteron KARBI ANGLONG Live Keso ki uni akeng rielong karju alam sampen kopi koson akesoma kapat ni dam lang jelar kang nek asike the ang dipen troxy kep raketom ang deng Independence Day Catalan Arni Hamren Civil Hospital along Arleng ke the pukachik rogatum thesire kumbong athepen kahomridam Keso ki un aning pen okpran kimipun labangso akachiprek dam ang thek munit akailong kuan punang di kamatha Supir thelong bang pula pen bang phi okpran nang mitik ang bong kichu kijun kiklem kedam
kedu kethak anparta kachingki chithan hai hui ateo thangnat kapapidamji alamamatsi awe bonta kesu kiuni atowar along penjong si tibok het pulate tibok tirai akasu harlung kachardeng arki anparta munit kachingki arki amata karjoselet hui la pusondo bonta isi kamang hume me alama bangke troxike prakethom angdeng katalon pon independence day alam pen munthi dam senang Hamren Civil Hospital along halasu arni kesu ni kachipaklang bom arat akeng rialong kipon piathe sere kumbong kapajerdam Dr. Mansing Ngong pilapen arisang huatum kangnek ase ang dipen kapeleda mamuhor toiletum lang eksena kia buang lah. Homa ho he ning lang ho. Ho lah ho. kesu kyun epen se kachilang bom arat halasu arni alang litum halapudet pialama kangthur akeng rialong chitong dun un edet plo bang solar okpran pen se kachilang bom arat aphan isi ningkaparong kipon pia thesere kumbong ahok pet pen alang litum aphan hodai si ilitum adet kejok lapuan arta kepleng arni lo pu alam abang si than dekang nang jia pot lo pu alam inut rat asai klembang khorsing groupen alam the Dr. Mansing Ngong piaphan chuneri MLA la peninu doktor thulan la silata doktor gaman kipudikan kapari dikan tani dikan ni bang dorkar so la pen kisu dera tum han bang kustame doai long ma biji long ma na treatment pe melong ma kuson kuben si na tum han biji na pibo kuson si na pachubo la so arona jutang bang alang li ni kan kisi kan nek joy ku bangke lake ningduk me melam kisu dera tum han Pinpur me atheke sikachilang arat akeng rialong arleng ke theatum adilung kapalidam lake kesu det arat amekria phan thedung isia dowai puason kesu kachilang bom angbong biji dowai anparta Dr. Alam thepen koson si nang litum chilang bom ma puhei hui ason si arjuti kang nang jia potlo pusi rat atum pen pherang ke phan than pachini pon News report Rongbong Terang KARBI ANGLONG Live Hamren Ho lah ho. Ataba ABIRTA bangke lapan sikang tonik long dumi thakmi kardom